It's Dante Vibes, Dante again, Dante wanyu bagezaho utuntu dutandukanye, dutipusi tw'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero wambaza ngo nkuzaniye agaki. Ariko mbere na mbere banza ukore subscribe, uturayikora, like, share ndetse na comment, mukomeze munshyigikire. Uyu munsi rero nkuzaniye ukuntu, cyangwa se hari umuntu uba uvuga ngo, ugasanga umuntu ahora yivovota, ugasanga bagushyize mu magurupe umunsi ejo, ku buryo ushobora gusanga ku munsi wisanga muri gurupe zirenze 5. Uyu munsi rero nakuzaniye uburyo ki ushobora kubifunga ku buryo umuntu ugushyira muri gurupe agomba kubanza kubigusaba cyangwa ukabanza ukabyemera kugira ngo agushyire muri gurupe. Twagiye rero, iki nta kindi bigusaba wowe ni ukunkurikira. Nta kindi uri bukore rero, wowe uraza kuri WhatsApp. Uraza kuri WhatsApp yawe, numara kugera kuri WhatsApp uhita uza ahangaha hari tuno tudomo 3 hejuru. Hano hari utudomo 3 hano hejuru. Numara kuza udukandeho, uze muri setting nk'ibisanzwe. Numara kuza muri setting rero, uraza ahangaha muri privacy. Muri privacy. Numara kuza muri privacy, uraza hano handitse groups. Group. Ahangaha. Numara kuza ukande kuri groups. Kuri group tureta dusanga harimo, kuri group uri kuhabona hano harimo ngo everyone. Uri kubibona hano hari everyone rero, urahita uza hano hasi ukande kuri my contact accept. Numara gukandaho urahita usanga bimeze gutya. Wowe nta kindi kintu uri buze gukora, urahita ko uza ukande kuri utu tuntu turi hano hejuru. Numara gukandaho, urakandaho gutyo, urahita ubona ko byose bihita biba selectionné. Nkuko biruzi urabona ko twose twagize gute, twiselectionné. Numara gukandaho uhita umanuka hano hasi, wikandire kuri aka ngaka. Wikandire kuri aka ngaka, kuri kano kanayike, ubyemeze. Bihita byi-updating. Ahangaha uraba ukemuye ikibazo cy'umuntu ushobora kugushyira muri groupe utabishaka. Mbere yuko azajya gushyiramo, bazajya babanza bagusabe niba ubyemera. Niba akavidewo kagufashije, utibagirwa kumfollowinga, utibagirwa kumpa like, share ndetse na comment.